masa in video tha vekit dina bonchan ka hin tim kit ve ka video ena vet pi a ka thusim se ho ena ngai pi ho nei ngai lut naw ho ja tu chana hi chan hi hung pha the hi in ho zo se chunga ke pa na khen punge tu ni video a hin mi tampi in martial arts ai lo le kung fu lengpa ti a I hedo actor director screenwriter chale producer zong hi Bruce Lee Hinkho Thusim Chomcha ani sei ki dingo hi ahe khasa aja khasa tampi jong di a hin hi jong le atha bia inangai ki divin ikitim ve martial arts lama min thangma ma jing Bruce Lee hi hoi lai muna pinga anu apan ipina ata kum izat alhina kuna film ahin thopan a ipga martial arts ahin chilham ahi lole Bruce Lee hi iti thi mong ham ti ho hi chi video kuna in he thei diwa hi Bruce Lee min ta hi Bruce Lee suilung akitin ahi lo jung le Lee Yung Cham Lee Yung Kam tin jong aki he na hi ahin mi atam join wang Bruce Lee tin heaven he 27 November 1940 kumin San Francisco California USA gama anaping in he anu le pa wang hi Hong Kong akuna ahi thonin apa min hi Lee Hoi Chun akitin anu min Grace akitin he Bruce Lee hi thlathum athin bep lai hin apin na USA gam da tha in Hong Kong anakile chawta win he Bruce Lee pa hi Cantonese opera star actor khat jong anahi a hi hitia chu aji acha anawa a hi apa actor khat anahi ji chun Bruce Lee jong neu cha hi akunin film ho a side role neu cha anapang pan ta na hi Bruce Lee anapan masat na pen film chu Golden Gate Girl akitin he kumko alhin chun Bruce Lee in apa to film khat anatho khom honin hichi chu The Kids kiti 1950 kuma anaki release chu he heti chun kum somlagit ahong thin kumin film som ni vel ahin thodo ta na he Bruce Lee hi Taksun School kitia anakaya he chuzo in Catholic La Salle College in jong anakai kinin San Francis College in jong aban anakai kinin he aji chu Bruce Lee hin le khalam he ana bol thei be se lo he hichi San Francis College a akai lai a ana naw mun ho chu mi phalo gang party ho tam na mun khada hin kina akidel asu ojingin he hiji chun aman ima su se hi jong le Bruce Lee jong lampi azot na a avoji win he chutia mi phalo hon ana vo jing phat chun Bruce Lee jong akigel tan ipi ki bolle hichi mi phalo ho akuna hi ki kang se theiding hamti angai tu ta na he he chun alunga idea khat ahung kilangin hichi chu ahile martial arts ailole kung fu itiu hi kazilwa poimo tai tin ahung ki gel thata na hi hiti chun martial arts jilkung ahin hol pan ta na hi le yup men kiti mi khat Hong Kong khopia wing chan kiti na a kung fu master khat agamudo in ama ko ma chun thlaphabe ahin jilin ahi le chia a het kham ho ko na chun neu khat ama le ma ki vending dan ho ahung thim je ta na hi hechimuna chun ha ta in martial arts ahin jil tawin azil khompi aloi agul tampi in ngap chatalo in ngata jong lew aman wang lungtha lo in apang jingin hichi skula dinga chu martial arts jilhola a athim pen le amin thang pen in ahung pangtan he 1958 kumin Bruce Lee jong Hong Kong skula boxing tournament anazawin hichi masang lama champion anahi pa jong chu anate thla in champion title anakila in he Bruce Lee hi China te lam zat khat cha dancer jong ahi kinin hichi lam na ajong hin cha championship title jong analakinin he 1959 kuma konin Bruce Lee jong hichi gang party street fighter ho to chun ahung ki del pantan zolel ananei pun hi jong le hichi tabang ki del na hi government dan to ki to lo hi zin police hon Bruce Lee pa koma warning anapi win hi iti hama lampi dunga ki del ahin bol kit le zela akoi divin anathupi tawin hi hiji chun anu le pan jong Bruce Lee chu America a achi a ipiham khat to thei khat aga to dingin asol hon tan hi hiti chun Bruce Lee jong USA gama achi in San Francisco a restaurant khana waiterin na atong tan hi hechi ana to pum chun USA a martial arts aban banin azil to pe jingin ama monga dingin Lee Yun Fan Kung Fu Institute ti in martial arts zil na khat ahin hongdo tan hi Bruce Lee hin University of Washington a dramatic arts philosophy a psychology subject anala ahin la
1961 March ha achun ananga ta na hi aji chu USA a Brooklyn khopi a James Yim kiti Bruce Lee adinga a ute ho khat aumin ama jong chu Chinese martial arts jilkung khat ahin ama ta chun ki thu hona martial arts studio khat an hondo hona hi hichi asu pipa James chun Ed Parker kiti American martial artist khat to Bruce Lee hi ahin ke hetu sa in hiti chun mithupi ho to aban banin ahong ke heto to in 1966-67 chanin serial role neu cha cha ahin tho to in 1971 a pana 73 chana chun Hong Kong ahong kinung lekin in film langa lead actor mongmong in ahong ki pelu ta na hi Bruce Lee adinga a leading role ma sa pen chu The Big Boss akiti na hi heche film chu analo hling hle jengin Bruce Lee film ga min pha thei ho chu ahile Fist of Fury The Way of the Dragon Enter the Dragon Game of Death 1 le 2 chule Bruce Lee the Warrior The Real Bruce Lee ti ho he Bruce Lee zinu min hi Linda Lee Cotwell akitin cha pasal khat le numei khat anei honin achapa min chu Brandon Lee akitin achapa jong actor mama khat he Bruce Lee chanu jong film actress khat mama a hikinin he Bruce Lee thi dan hi akisai danin wangsit ta in film athonau khana meithel changin anaka kha a hecha kona chu Bruce Lee hi anathi pai danin akisai na hi Bruce Lee hi apina kun athi chan a hi lo le tu ni chana vanoin amin he jing na hi aji tam ta jong le ga sei thei neu kha chu a hi le Bruce Lee hin second kha sungin ku ve mi a khuda asu thei na hi hizong chu meter nga a leng a hi lo le ki chuan zo ki na hi second kha sunga akianga gu ve pe manin akhut ni mangin push up sang le zanga ve abol zawin khut khat lang se a push up zali ve abol zawin akhut zung ni se a push up zani ve abol zawin khut zung khat se a push up zakhat ve abol zawin a hi film shooting abol ting uzong le Bruce Lee hi akhut akiang ho agan wal ji hin video footage ho jong slow motion a akoi wa dubbing anabol leujiwa hi Bruce Lee in asu kha ahilo le ape kha pen chu hapta khat wal cheng na thua lo jiwa ahi hi ho je ahi tu ni chana God of Martial Arts ti azong ki heto pe jing ahi Bruce Lee thi dan hi azat in ki sei nan te ahin la Bruce Lee adinga a film a chaina Enter the Dragon kiti hi martial arts film adinga jong amin chi loi anahi in hichi film ajong chun Bruce Lee khut hi agan wal ji in camera adjust anabol thota win hi 20 July 1973 komin Bruce Lee hi film producer khat Raymond Chow kitipa to hin anakimuto in chuzo in actress Betty Tingpei kitinu in muna hin film tha khat script thua aki holim hon na ahin Bruce Lee hi alung ahung vain hia chun hichi actress nu chun painkiller aspirin le tranquilizer kiti hi anani asa ina hi le kho Halloween ana pai ta na hi chutia kho a hello pha chun hospital a anapuwin hi jong le wangsi ta in anadam do zo talo in anathi pai ta na hi mi abang chun film shooting dung ho a mi to aha ki delwal ji a cerebral edema na anei hidinga aging mo ailo le aging cha jong aum win hi mi abang kit khat chun actress nu chun poison api hidingin zong ata sanan hi hi jong le tu chanin koiman ipga thi ham ti hi ahedo thei powin ahedo nai powin hi a heading pen chu doctor ho hiding ahin ahile amhon zong information imacha api loji un koiman aheta pun hi Bruce Lee hi kumsom thumle ni a hi a alehin kho anabe a hi hi jong le tu ni chanin zong vannoya amin akithang jing na lain a hi Bruce Lee hin kho akuna he do thei kha chu a hi le mi kha cho hong lo thin ting le ki pa pi ta sanga thang set le a u na mi anatam ji a thilpha sanga thil si anasu do nom ji a hi hi ji achu kichi thei hi apoi mo e ti hi isei no mo hi Bruce Lee hin kho Thusim isei naw he chan chu hin tin video kit ting le ki mukit din na bon chan ka hin tim ve na bon chawin stay safe and stay blessed.